ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mao di kadidaytan a karton ti arak kabadong. Wine, ay, nabanuga ka nagibunag ka nagiti kinarton nga arak mo, Mare. Ay, di ka agdanag, tatangdanan ka. Ikan ka pa yan iti may sabuting arak. Ay na, nagmayatay. Ay, kituwin na kagawad. Basta di mo ibagbagakan ni Kapitan, nga ado tilako nga arak. Ay, saan, Mare? Apay ko mga ibaga ngay. Nasaya atap na kinawatan ta kabadong. Apay kami tagila ko kay tiara kaya, Mare. Kuti parpari da. Tagtagarilatan kabadong. Ay, kurang ko pa yung tiara. Tuya. Kanya di kayat mo asawan, badang. Mapan ka kumata nga. Dita, ay ni Marikwanay. Anya, kuloy pare mo ni Kapitan Dagla ko iti arak. Adala ko ni Marikwana nga arak. Ilimbang na laing. Kastaya. Ay, Ato di tangdang ko mo lang ni Marikwana. Malaman. nalamuting ngarudan. Dahil nagumatang iti arakan sigarilya. Hey! Sino di lumaban, ha? Da. Hey! Anya da jetukan. Ay, jak amo kapitan. Sino di lumaban ko na? Isalbag kayo amin! Ay, nitatabadong dajay. Mailasin ko jay sa una. Hey! Da. Ay, wood. Takrot kaya. Ay. Jaski kayo. Iso nga agpaiso. Ay, nabartak manan adi atan. Iso nga agpukpukaw. Ay, nagatangan na nga ta iti arak nga ininom da. Ay, day tatijak amo. Lumor kayo Ay, na. agsipot kayo. Naglalaban kayo. Ibagam to ko ni Kwaro Ay. na siputan nyo taglaklako iti arak. Wan, kapitan. Uray adala ko nga arak dita, no awan gumatang, awan ti mabartag. Ay, Anya nga ta, no dagitila ngan tattao ti bagaam adi na gumatgatang. paribadong. Iso tagbarbartok. Uray paritam ti aglako iti arak, no mapandamot gumatang ijay ili. Ay, wan nga ron. Dinasaysayaat nga isudala ngan ti bagaam adi na gumatgatang. Ay, wala niya. Ada puntos mo ba nang? Panunutam, inteng. Saan nga amin kat paritan dati agilako iti arak a makabartek. Payman, kasaritak tuman ni pari badong. Wen, ano mabalain? Saan ko mga agbartek? San turumwar iti balayda? Kat mapan agpuk-kapukkaw iti rabrabi eh. Oh my God, badang. Ay. Nagawin yan. Ay, bayanak lang di tayo, tuya. Kahit ko pati agpukaw. Sige ka. Magagna ka ni Kapitan. Ay, saan na ka mabutay, tuyang? Kanya. Saan mo't adakkel ti bulan idirabi ay? Ha? Tapno ko na ako mga adasamsaman pong mo paray. Anya? Ay, sa dino ti nagatagam iti arak nga ininom yaw. Ay, kuha pare. Marurudak na eh. Ha? Apay, aramid tinanakam at tao day ta. Jay, kuha ngamin pare. Kwa nga ni, kwa ka. Ha? Ibagam tipod na. Gimatangan nyo iti arak. Winarningan kayo adi kay agilaklako iti arak. Kwa nga men, kapitan. Inaramid mo manan, kagawat ko nang. Ay, sorry talaga, kapitan. Ay, awanti, sorry. Kaya't mo man saan? Ay, agmulta ka. Sige. Agbayad ak. Uray manong ati multak. Ay, wala. Ang iti may sa kondisyon. No agila ko kantupay. Kaya't mo man saan? Ay, paklos miti istor mo. Anya? Ay,
Ay, namulta akon ka ba dong? Aya, No si kantumot nga main. Apay nga min nagpukka-pukkaw ka aya. ay, nabarte ka nga rod, maray. Ay, unay kan. Jak amo tinararamid ko, di day di arabe. Inton maminsan. Di mo ulitin Ay, sorry, maray. Amok magkay. Nangina ti binayadak iti lisensyak. Isungagla ko aklatan. Anya, ay, nukas na nga rod. Kumata ka man pa iti arak, maray. Mano abot iti gatangam. Ay, 5 abutay. Gulpi account, maray. Basta di mo'y bagbag asabali Wait! Ay, nasaya ata. Kadwa kayo ita nga agrundya, kapitan. Rumpeng laeng, tungan. Ay, masapol nga agrunda tayo. Da, kanya ngay mananda jay. Nakaarariwawa da. Ay, nabartak diyan samat. Ha? Pasado 11:00 pa'y matan. Ay, tiliwon tayo nga ron ita. Ay, subli kayo! Ay, awan, nagtataray di mat aminan. Nagtutubo mat gayam da gijay. Sa dino nga tatigim matangan da iti arak. Kat iti aglakla ko Ha? Asino nga tayo? Anyat nagana da itang aglaklakaw. Diyak nga ron amaw. Andya matikas to yun. Gusto di ta, kapitan. Ang mga ag high blood kayo kat narigat. Ay, uwan nga agpaiso. Ay na, na yan aya. Intayo kay din. Ag-awid tayo na. Ay! Ay, alas 12. Ay, kuya! Nay, adamanan agreryaw. Ay! Ne? Ay, unay rumor kayo na! Ay, ni manan pare badong Ay, Ay, uwan kuya! mat. Nabartak manan datan, tapukaw nga pukaw. Nagsabi kayo na yan. Jack matapulan tipong tot ko nakastoy. Umuwal kayo na naglalaban na yan. Ay, sus. Ay, agpungtot kan nga perperme, kapitan. Ay, kunakan ka adi ka agbartek kan agpukapukaw. Apay, basol ko ya pare. Kit nabarte ka, may. Naa. Basol ni Marikuha na nga. Tadala ko na nga arak, pare. Anya, dala ko na. Uwan, pare. Ay, naimas magamin ti arak no ko. Ay, disturbo ka itirabi ay no agpukapukaw ka. Ay, sorry, pare, Agmulta ka. Eh? Sana mabalinti suri-suri. Ay, sana, pare. Kasi namuti na. Kapilitan nga agbayad ka iti multang badaw. Ay, napasubo manay. Nagrawot kan mga men nga uminom iti arak. Ay, just kiki, diti kastoy abyak. Anya, Basol da ito ni Marikuanang. No, apay nga na naglako iti arak kaya. di mo pabasulan ni Marikuanang, tagimatang kamoy. Amo na, ngay pare dati aglako iti arak. Aglako pa ilang may. Kahit amo malagayam nga maapay agumatang kapailaang mag... Gustaon, just kika may tuyag. Sa ukasaw. Makapahay lenti kastoy. Hay! Ay, aganos ka, Inteng. Tasika, ti kapitan. Ay, may samot na dyan ang marikwanang. Kasla saan akagawad. Ay, Imbis at tulungan nak amang ipatungpal itilay na kapya. ay, talaga akasta no maminsan. Ay, pasaway. Di na amo ti makibagay. Ang muray no kasta, saya atem latta ti trabahom, Inteng. Ay, una. Sakti kapitan. Ang no kasapulan adu sa akida ay aramidak. Anya, Tapno agnakam da. Ada manan pareko tayon, kapitan. Ha? Anya day ka? Dagiti nga agtutubo dito'y lugar tayo nga buwa kan lalaki. Apay aya? Katno ag-iinom dati arak iti tangat rabi ijay katurturo diyan. Anya? Katuan? Tiliwan may kumay diyan nagtataray diya kay diti nagpaspas. Makitam day taabunga ti panaglakla ko da iti arak. Un garod. Pati agtutubo kat agsyatan. kunakmat adi kay agpukapukaw no kasta mabartek kayo. Mare, Mangirubrobo ka kabadong. sala nga siyak tinakita daan nagbartek, mare. Ah, anya? Uray dagiti agtutubaw, alinakwam iti arak. Nakita da di taturaw. Anya?
Wine, iso asaan lang asyak tinabartag anang irubuking ka. Ay, oo na yan. Nauma akon amang warning itikasken ka, kagawad ko nang. Kasya na ka di, kapitan. Ay. No kasapulan nga isaradom ti istor mo, aramidem. Ha? Kwa. Ay, di mo amo ti makibagay kan sumurot iti paglintegan iti lugar tayo. Kwa nga men, kapitan. Dakkel ti parikot iti panangilaklakom iti arak. Kasadumat nga binkat. Uray dagiti agtutubo, ilaklakwam. Wan, kapitan. Ti pikto na. Kita ma, agiinumdan iti katurturudan. Pakawanan na, kapitan. Sumat nga men, ti paggalganan siya, akday ta. Gangganan siya ka. Ay, dayta kat, paglaingan nyo. Dayta labukod yung nga interes ti pampanunutan nyo. Winarningan kan idi Davao. Ita, first offense mo day tuyay. Ha? Iso nga agmulta ka pari ba daw? 500. Anya? Ay, no aramidem to pay. 5,000 to natin multam. Ay, nagdakuling ngay paray. Ay, uwan na. Ha? Iso ano, di mo liklikan ti agbartekan agpukapukaw. Talaga adakkel ti multam. Di na mabaleng, ore agmulta aklangan iti dakkel, kapitan. Diyak ka sa pulan. Oray 1 million ti multam. Anya? May sala ang ti solusyon. Anya dayta? Isardeng mo ti aglako iti arak. Isaradom ti isturmaw. Anya? Agam kapitan. Ikan na ka di iti may sapay agundaway, Ay, saan na mabaleng? Di mo ti sumurot iti pagalagadan kat kagawad ka pa'y meron. Iso asuri. Ni Kapitan Enteng. Ay, nagadumot ng tilakom amuma. Wan, iso nga ka, tinabibiit amalakaw. Kahit asawan day ta, adun tag mumuma dito'y ayan tayaw. Kaiso nga raod. Naimas nga ron angar-ngar-ngaron. Ano kasta? Ay di padasam tapno ammom tay bagbagam, kapitan. Unsa? Padasag sa kagawad. Mala, adakan ka. No padasam tapno ammom mo ti ibagbagam. Enteng, nagko na asursurwam ti agmuma. Ha? Ay, pinadas ko laing. Kat, kayat mo mait? Saan? Diyak kabailan kaya? Diyak magustuhan? Ay, nasayat nga ron no kasta. Makius-uso ka matan. Kasanaw. Naawi sakmit, nagadot ti agmumumaitan. Ay, uray dagiti daduma ditang agtutubo. Ammo damet tanti agmuma. Sikat nga ron day ta amuma. Ado ti mangayat. Uray no kasta, ang pangaasim tadi ka agmuma, inteng. Danag mo na yan. Tumatangak man itilakom amuma, maray. Manaw, kabadaw. Tumatangak iti 5 asupaw. Tay kumplito, tiramon na. Mapitlaang. 1, 2, 3, 4, 5. Atoy. Tugaw ko mampay dito'y beid, maray. Ayun Ipapas ko man, ti agmuma. Ida. Ay, kasla nag-imas mo't kitangal-ngal-ngalam. Tatabgad yung. Na. No kayat mo di duwata nga ngal-ngal, tungal. Anya? Ay, mabalain lang tamat Ay, kit umay ka na. Takaduan na di tayo. Ay, gumatangak matati, ngal-ngalak nga mo mata, duwata nga agngal-ngal. Ayun mo ta, kamno damot ngar-ngarem. Uray sika, agmumakamat, maritoyak. Kitwan amaray. Apay, italaang amaw. Iso alakwan nakman itim mo maadwa supaw. Tay kompleto mo lang Mala, mabiit laag.
Ay, naimbag lang nga adda mo ngar-ngarot nga tugtugaw ditaw. Ah, ada ka di urayam? Ningarod ba dun ko maray, tapno dwa kami nga agmuma ditaw. Ayo na yan. Oray si ka, agmo makamatan maritoyan. Ay una yan to'y sangot ti Tersenam, marikwanang. Apay kaday maray. Ay nakaariyak akitaan. Apay aya. Ay, awan lakit nagado ato prati mo mati makita ditoy. Ah, un nga agpaysaw maray. Ay, maday akit kitaan, marikwanang. Ay, unay matanda kita nga agmumumaaya. Ay, bagaam ngamin idaa, tadi da agtupralatan ditoy. Bay ama, kasaritak dagiti agmumuma ditaw, maray. Ay nainteng, manipod imuso timuma, nagrugitan tidalan tayo. Ha? Kasano, tunggal umaddang ka itidalan, katupra ti makita. Anya? Nakarkaro ijay sangot ti Tersena ni kagawad kuanang. Iwan ata agilaklako nga ron iti mo ma. Oh, Awan ka di ti maaramidam, tapno masolusyonan dayta aparikot. naa. Nagrugitan ti dalan tayo, gapo iti dayta amuma. Kasaritak tumandag iti tanod. Anya? Ibagak asiputan da dagiti agmumuma. Ta ibagada saan da nga agtupralatan iti nusa dino dita. Si kamot gayam ti may nga agmumuma paray. Ha? Ay pangaasim mo ta. Di mo unay mo ta. Tanarugit. Anya? Obserbaran nyo mo ta. Kita nyo, ti napasama kita glawlaw. Nay, very red. Oh. Parinteng. Pudno tin ako na ni Manang. Tunggal umadang ka kaya naglabas iti pagnaan. Ha? Saan lang nga sakmit agmumuma dito lugar tayo, pare? Ay, ibagam ka nagiti padam nga agmumuma ang arog. Tanya, pare. Ilikli ka niya, ti agtupra, iti daldalan, ta nagmadiakit kitain. Kababain. Ay, kabadong. Di ka agtopra di tasango ti Tersinak. Anya? Aglako ka iti mo ma. Sa ita, paritan na nga agtupra. Nakarugrugitan di tasango ti Tersinak, kabadong. Ay kit basol mo Apay nga nga aglako ka iti mo mangay. Nakarariyak ka no dita. Kung adagiti customer ka. Ay, bayam lang na kita nga agre-re-re. Ah, Saan nabali akas ta? Tinaskain, adaw, ti mapaglakwam iti mo ma. Makakwarta ka no isuda nga minti patpatsyan. Pulos Ay, uray si kagayam tungad kat nasuruan ka nga agmuma. Ay, nagmayat nga rod, kapitan. Ha? Ramanan nyo, no kayat yo. Tapno, ada kaduak nga agmuma. Diyak kayat. Apa, di mo makita? Makita, ti? Aga po iti mo ma, kat nagadaw, ti istin di tadalan. Istin? Nangruna di tasangot ti Tersena ni kagawad. Hay? Nagrugit. Urayan ta dito yung waiting shed ni Tungad. Sige, urayan ta nga rod nga agsublay. Sa taaglugan, iti tricycle na. Ay, wala. Anda nga min intulon na. Na, apay? Marurudak ang makakit-kita. Na, Ay na. na, Kita. ay, na, uray lan na urnong dito tinagtup-tupraan da iti muma. Ay, sus. Ay, una yan. Basitan ti waiting shed. Oh, Una yan dagiti mahilig nga agmuma. day tatidyak kayat. Ay, unay matendar arami din da. Ay, masapol nga agdalos kayo, inteng. Nagado awara dagiti tattao. Agraman dagiti tupra amuma. Na, baa. Ay, sus. Uray da ito'y tricycle mo tungan. Ay, kasla istin. Aglugan ka kay din, kapitan. Papanan nyo? Ay, di mo yaw awan ti saritaan.
Apay aya? Ay, nakapurpormal kayo mat, kapitan. Da kayo nga agmumuma. Mabalin adiyo ito pra. Dita ayan ti kumkumpurmay. Kas, ano nga kat, mahawis nga ron ti dumamat nga agmama. No ilamang me, awan ganas na. Salbag kayo. Kaya't mo asawin. Iso nga iwarayaw, ti mumayaw no to prayaw. Wen, korek diata. Tapno maawis mat dagiti makakita nga agmuma. Ta agbalin nga rin ti lubong. Ha! Di nakman ang angawan iti kastatungan. Apay ngay mat. Seryoso tapno amaw. Ay, makaunget ako na. Takaw dito sangot ti barangay hall. Nay, at damit karatula dito. No spitting muma. Matula amin. Patpatsyam na ito nga, rabid di parenteng. Iroran ko kaya din na ito muma. Tagmumak dito. Nilaki din na ya. Ay, Salbag ka, pare Badong. paray. Ay, nagdakilan day ta karatula. Ngam agmumakalat ta. Why, nabasak paray. No spitting mumaher. Kuna na may. Anya nga iti kaya nasawod na ita paray. No here kuna na. Di talaang. Hanggang no dito yung ngay ayang kaw. Sana siguro. Paray. Pilosopo ka. Ay, kaya't mun sa amit, apatiltilang ka. Ay, sana paray. Patiltilan na ngay. Masurong kindi kanya ko ni parinteng. Kahit basol mo maglaang Ha? Ipari da nga ron ti agtupra iti mo maijay sango ti barangay haul ngem inaramid mo pa ilaang. No, here kuna na mga may hindi nakasurat. Na, anya ko maaya ti rumbang nga isurat da. Kastaw ito yang. No spitting mo ma around the barangay hall compound. Kasta ko ba? Ha? Wine kasi ko ma. Malawunin. Iso mo lang nga iso. Ay, isokit timbagak ni parinteng. Di na mo ti sasawin na. Di ka man agar-aramay si kabadaw. Ay, talaga anatangkan ti ulo ni pare Badong. Ay, day takit din ti pakiap apa amon inteng. Gapo iti mo ma. Wen ata pilosopo. Ha. Ay kat agpamiting kayo ngamin Masapol nga adda maangay a meeting. Tapno mapagsasaritaan ti bumarangay noan niya ti solusyon dayta. Ay, unsa. Tadyak magkabailan, no si siya. Gusto ka. Ay, no mabalin lako matiliwan amin nagmumuma. Na Oho. ay amangad no nalipatam inteng nga adda tayo iti demokratiko a pagilyan. Ay, wen gayam. Ipaskil ko man dito'y sangot ti Tirsinan do ito'y notes. Ay, katuan kapitan. Adda meeting tayo. Maanga into no may alawas. Maipapan ka di day ta iti mo ma. Una, tapno saan ako na ni pare Badong nga aramid ko laang. Kain si Syaklati mangipapaulog iti dayta protokol. Pasensya amlatan ni kabadaw. Saan ngamin makimit-meeting. Ay, day tapay ti may sa akagurakan ko na. Di pa'y tumabunumit iti meeting ti barangay. Wan nga rod kapitan. At kan tuyang. Wan, badaw. Kahit nalpas ka din ti barangay meeting yaw kada parinteng. Agawid ak ayan no san pa'y analpas. Kita niya nga tinagmitingan yaw. Amin ka nung agmumuma, mangitugo da iti galawon. Anya? Ano nung ngay matagalon? Kaiso ka nung ati pangikabilan da iti tuprada. Tapno saan atila pagtop-topranda. Anya mo tay. Paimanta siya ti makisarita ka ni parinteng. Gumatangak man ti basit nga galon mo, kagawad. Apag isaw, nag-purchase sakit ibabasit agalon. Ay, naglaeng kayo matangay. Ay wan, amok nga minakasapulan yaw. Ay, una. Dito yung amin ti solusyon, hindi tayo parekot ni Kapitan Inteng. Nasaya at malt, no, agtungpal kayo iti protocol. Isugarod ti nagtutulagan dia, di iso ti masurot. Kuwan No, anya ti nagtutulagan dia, surotan me.
paray. Ay, makasalay. No, dapat lang galon dita. Tugot-tugot mo. Di ka agreklamaw, nay. Anye. Amin kayo nga agmumuma. Mangitugot kayo, iti galon. Ay, dula amin day ta paray. Isupay mga awitain. Just kiki day. Na, kit masadot ka, mangitugot iti galon. Uwin nga rod paray. Makapasadot kan makapasalay. Ay, saan kayo nga agmuma? Kasta ka simple. Ay, hagiginura tayon pare no. Ipapili mo ti kaya mau. Talaga di ka makaawat ah. Ah, Saan ko nga ipareti agmuma? Isungaran nga ko nga agitugot kayo iti galon. Babaan day ta. Saan anarugitin ti aglawlaw kan daldalan? paray. Tumulong kayo met ah. Iti panaglinis. Uno pan nakalinis ti lugar tayo. Saan nakasta kanayon nyo akontraan ti taon, nay. Ay, uwin nga agpaiso pare. Mala. Suray paray. Ni Kapitan Enteng! Good morning, Kapitan. Bigbigat na kami suot ka. Among blatan, ti makagapaw. Anya ngay nga ta. Rumbang anaragsak ka ita, Kapitan. At bakit? Kano agsweldo tayon itangal daw. Ay, nagmayat mo't day ta nga impasabat mo adamag. Kunakun kat anaragsak ka. Sa bagay, oray siyak, daragsakak mo't, Kapitan. Sige, nanabanang. Agmerienda ka pa Naranaam nga dalinuto ka merienda. Salad kan pansay. Apay, birthday? Saan mo't anas kan a birthday nga agsalad kan agpansit ka, nana? Sa bagay ay imbag man taada kwartam nga inggatang mo itilinutom a merienda. Wow, nana. Adamot mapaspastrek ko dito laundry shop ko, Sa bagay Sige, nana. Agmerinda kan. Ado tilinuto. Dumagas to siguro ni close friend ko araw ginton madamdama tap nagmerienda. ay, di kay pay lang amin nagasawa. Close friend kami laeng mo't, nana. Talaga ka di nga awan rik na yo, ititunggal maysa. Diyak mo, nana. Basta, close friend kami latamot kan ni Kwaraw. Anya nga rud ngay. Agmerienda ta nga rudan, Violet. Tara manak manday ta salad kan pansit mo. Wow, nana. Sige lang. Adapay na lamiis a juice nga inumunta. Ay, na yan ay ati kastoy apanagbiag. Ay. Nagunag mo datasin na ay mun maray. Kasano maray, asa anak nga agsan na ay. Katawan pa'y makukwarta. Ay, awan kwartam. Awan nga rod. Apay, sika, ada kwarta. Ada maray. Tauray mula ikatawa. Kaano kayaw awa ni badung ko ti kwarta kanya. Imbag man, maray. Amin asweldo na. Yawat na kanya. Mabalin ay asaan. Apay, ni Kapitan, saan na ngayaw awat kan kati honorarium na, maray? Ay na, saan? Ay, ni badung kaw. Iyawat na adagos kanyak ti sweldo na. Awan kisay na, maray. Kasta kumamot ni Enteng. Kas ita, mapanak dita tersina ni Marikwanang. Mapan ka makichismes, abigbigat. Mapanak gumatang itinaimas asidaun mikin ni badung kaw. Ay, imbagkan ka taada kwartam, maray. Ngala, ingka nga rudan. Naimas manentisida onyo kanibadong mo, maray. Ay, siyempre, lab na gayam ni badung kaw. Saan akas ken ni Maribanang? Apay ni Maribanang. Ay, saanan alam ni Kapitan? Ha?
Apay ana ibagam dayta? Kunusan ka nung nga ikikan ni Kapitan iti kwarta ni Maribanang. Amangan met no awan a talaga kwarta ni Kapitan. Uray ka no adda kwarta ni Kapitan. Saan nalata kayat timangtod? Kastagayam. Ay, kastagayam ti ugali ni Kapitan. Nalabsak ni Maribanang ijay balayda na kami suot. Ay, kamadi siguro ti aldaw na. Awan nga rod kwarta na. Ay, agpada kamin ka ni Maribanang ano awan kwartana. Nakamisuot kami latta. Narigat ti umisem nga agpaiso no awan kwarta maray. Uray siya kasta akmag. Ngam itatad kwarta. Agpaggaakak Na, Oh, apay anak kami suot ka. Ay, Amo ka din ni Kapitan anak kami suot ka, Maray. anya ngay mo't kumati amuna. Ay, naskan ama-amuan ni Kapitan anak kami suot ka. Ay, saanen? Saan mon nga ibaga? Ay, uray siyak, Maray. Kasla kayat ko ti agmisuot. Apay, maray. Awan nga rod makukwartak, Maray. Iso akasla kayat ko mo ti agmisuot akasken ka. Tanay, awan mo la umay gumatang dito tersinak. Sige agmisuotan adwa, maray. Ari ba daw? Anda man damagakan ka. Anya dayta paray? Nanghan ka. Ay, wala paray. Apay aya? Sa anak pa anangan. Apay ngay? Masadot nga agluto ni Banang. Di nalatultuladin ni Tuyang ko ang nagalisto ng agluto. No saan ka pa anangan, paray, umay ka di balay? Ay, umayak mangan iji palayo. Ay, katuwa na. Umay ka, paray. Berbiro kam ni Kapitan, Maray. Wen, maray. Tanagmalmalem nga awan. Kano nakita ka nagkuyog da kan ni Kabadog, anapan di tabalayda. Taan niya kumangay ti aramiden na dita. Ay, jak amaw, Maray. Marurudak ngamin kat, maray. Inal daw samot ten amarororod ka, Maray. Ay, wen nga rod. Kasanumot ngamin. Saan amang tad ni Enteng iti kwartana? Nay, kayat mo asawan? Saan na ka nga inikan? Saan, maray? Ah, ay kano kaaw-awat mi ti honorarium, may? Aya! Ay, wan, iso nga ado ti kwarta ita ni Kapitan. Sa dinak pa'y inikan, tapno umisamakmet kuma. Ay, welcome kalat nga umay mangan dito'y balay may Kapitan. Ay, welcome ah. Siyempre si kagayam ti Kapitan. Mayat ah. Basta no kayat mo ti umay mangan, pagunyan nak tailakam ka. Ay, uwan man. Hey, kasta ati Kapitan, libre akanayaw tapnusan amabisinan. Nanatuyang, nagyaman na, tayo may ka dito laundry shop ko. Wen ta umayak agpalaba. Tanay, nasakit ti imak nga aglaba. Ay, wan ana na. Basta lakin di saan anak kapitpitak ti kawas yung nga ipalondriyo Tadyak kayat no kapitpitak. Ay, ure awan aglablaba no kasta. Saan akapitpitak? Mala aglabakan. Ay, wag nana. Ngam, agmerinda ka pa'y. Taadamot merinda dita. Tinapay kan kapi Hey, tunggal umayak dito'y ayan maw. At dalap ta merinda. Ay na, ado talaga ti kwartam bayulay. Wan, agdalat ta kwartak nana. Nga oray basit laang mat Talaga adakkel ti mapaspastrek mo dito'y laundry shop mo Saan mat kit di, nana? No siyak, adalakat basit mapastrek kaw. Okay na itan, naragsaka kaw. Saan nakagmisuot? Ay na Maribanang, gusto daytan. Tanay, nadalusan dayto arubayan niyo. Nalinisan aya. Kawang,
Itay kapay akaraid. Kitaan ka. Ay, wen, Maray. Jak ngamin kayat anarugate ti arubayan, may. Naggagit ka laki din. Ayak. Ay, kastuyak no ada kwartak. Adan kwartam. Hmm. Kano laang idi na kami suot ka. Takunam nga awan kwartam. Inikan na ko ninteng, Maray. Nasaya at ano kasta maray. Naggagatak kay no ada kwartak. Ay kat iraman mo nga rudun akaraidan day ta igid ti kalsada. Ay, wen anya. Awen, Maray. Lepasak lang dito'y arubayan, may. Ta isarunok awalisan di ta igid ti kalsada. Dito'y batog ti balay, may. Naggagatan ni Maribanang Marituyang. Wun nga rod maray. Adda nga ming kwarta na kag. Nagagat-gayap na ada kwarta na. Wun mo't. Kasta na talaga. Ay kanas kan nga rod akanayon nga ikan ni Kapitan iti kwarta. Wun tanak ako silap lata ni Maribanang no awan kwarta na. Ay, anda akong banag. Ayan tan chinilas ka. Ay, ato yan ti chinelas mo, inteng. Nagkalistukan anang yawat iti slipper. Amok nga, may, nakasapulam. Nay, aglut-luto kan sa. Ay, uwan mangantan iti mabiit. Kayat mo ka diti kape, kabayatan nga agur-uray ka makaluto, Ay, uwan Ala, agtugaw ka, tamapan ka itimplaan iti kape. Mayat Ay, kasla akla bisita. Kastoy kumaakanayo. Ay, sakmat ti sumakdo iti paginaw, mau. Apay paylaan. Siya kunti aginaw kan sumakdaw. Kasta aya, kasus. Aginana ka. Maturog ka aginggat kay kayat mo. Ha? Ay, mayat? Riingan kanto inton oras ti panagmemerienda. Ay, mayat Ay, sus. Nagsaya at ang tikas to'y abiyag. Umay ka igay balay, paray. No saan ka pa anangan? Ay, nanganakon. Ay, kuna ano saan pa Ay, naragsak itan ni Banang, paray. Ay, uwan nga rod, paray. Nakita mi kan nituyang akaray di tarubayan niyaw. Ada nga min kwarta na. Agpadpadadakin nituyang ko, paray. Nagragsak kin naggagda no da kwartada. Ay! Na, saan lang nga nakaisam no di katagkat-katawa kayaw? Ay! Nadlaw mo maray! Asino kumati sana makadlaw iti dayta? Aginggat lapayag, ti katawa kan isam mo. Shakmat, saan adumanon aginggat lapayag ti isam ko? Ang madlaw mo't lata naragsakak, no denggan nyo ti panagkatawak. Katawa ti ada kwarta na dayta, amisis. Iso lang ayat adda kwartana. Uray sakmet Ay! Na, saan na paatiw ni Marituyang? Kasanaw asa anak anaragsak. Kat kayaw awat mananiinteng iti sangaribo kanyak. Kwartak ka na. Sangaribo lang. Ni badong kaw, inyawatan nak iti duaribaw. Na, ad-ado gayam ti kwarta ni Marituyang Ay saan gayam? 3,000 dya inyawat kanyak ni inteng. Ninayunam mo, maray. Kat talaga mo't 3,000. Tabi nilang kumanan, dito'y panunot ko. Na, pinangatuan kayon samot taon. Ay, aguray kayaw. Saan gayam adwaribo jay inyawat ni badungkaw? Upat gayam aribaw. Binilang ko anay baga. Kapitan, apay nga awan pa dya honoraryom. Ewan nga ron. Urayak medek ta. Ay, madilin sa kano. Saan mabalin madelay? Ay, makaungutak no kastoy laang. Awan maaramidan tayo Ay, sapay nalidayak no awan kwartak. Ha? Hay?
Pada kayo kanibanang. Naliday mo't no awan kwarta na. Inteng, apay, anya ti aramidem di tarwar. Sumip ngeten. Ay, adaw ti lamok dita. Kaya tuong nagtamok ako silapan na. Nagkunamot kan ka? Awang gaya maitad ko akwarta. Ay, apay, di mo aya makita anak kaiisamak. Uray awan kwarta ayawat mo kanyak. Saan ako nga agungat? Ay, mayat no kasta banam. Umay kan, umunag kan Ay, uwan man. Kunak noon na kami suot ka manan. Ay, saan? Angem, inton maalam jay kwartam inteng. Iyawat munto manen kanyak adagos. Wan? Addan je honorarium tayaw, Kapitan. Ha? Ay, agad? Ay, mayat no kasta. Saan na kan ako silapan ni Maribanang? Uray awan yawat ka. Nakaisimlat ta kagawad. Nagbalbaliwan? Saan na akas iday? Ay, nagsayaatan no kasta? Una, alaan naman amin ti honorarium ko. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?